Zdravo svima, evo nas ponovo i ovoga puta ćemo pričati o hidratantnom losjonu za samopotamnjivanje tela i o EOS SS Tropics peelingu za telo. Evo ovako, ja sam ovo koristila pa možda negdje početkom aprila i htjela sam da isprobam na vreme kako bi to izgledalo i kako sve to deluje pre mature, pošto sam htjela da budem preplanula za maturu zbog haljine koja je bila pa boje šampanjca. I sada, kada sam ja ovo kupila, koštalo je u katalogu C6 520 dinara, a sada u aktualnom katalogu C9 košta 450. Znači, pakovanje od 150 ml i zove se Avon Sun Plus Magic 10. Što se tiče peelinga, Avon Senses Tropics, znači u pakovanju od 200 ml i kada sam ga ja kupila bio je 250 dinara, također u katalogu C6, a sada ga možete kupiti za 99 dinara, ako poručite bilo koji XXL ili XXXL proizvod sa označenih strana. I dobro, prvo sam gledala na internetu po YouTube-u i nisam mogla nađem nikakvu recenziju ovog losjona, pa sam odlučila da ja snimim to. Zatim sam tražila po forumima kako se nanose ovi hidratantni losjoni za samopotamnjivanje i našla sam na ana.rs forumu, ostavit ću link posle dole da možete vi da pogledate, u komentarima žena. I pronašla sam jedan i odlučila sam da tako i ja uradim. Znači, žena je rekla da se prvo uradi peeling celog tela. Znači, nakon nanošenja gela za tuširanje, na mokro telo radite peeling celog tela. Zatim nanesete, znači kad vam se telo osuši, nanesete hidratantni losjon, pa onda ovaj losjon za samopotamnjivanje na celo telo. Znači, jako je bitno da kremu nanesete na svaki predeo tela, ne preskačući ni 1 mm, kako bi sve to bilo ravnomerno i kako bi boja lepše izgledala. I to sam nanela, znači, te prve večeri, zatim žena je u komentaru napisala da je drugog dana nanela samo na predeo kolena i na predeo iznad stopala, kod nadlaktice, ali ja sam i drugog i trećeg dana nanela opet na celo telo. Međutim, ono što mi se nije dopalo jeste kako sam nanosila sama, da su mi unutrašnji dlanovi bili narančasti. I izgledala sam stvarno smešno i stvarno ne znam kako bi to moglo da se izbegne, mada sam kasnije, kada sam opet gledala po forumima, čitala da odmah nakon nanošenja losjona uzmete vlažnu maramicu i tako je trljate između unutrašnjih dlanova, pa kasno. Ali sve u svemu boja je bila super, bila je ravnomerna, losjon ne miriše, znači ne smrdi, ima jako prijatan miris mora i kokosa. I stvarno mi se sviđa, baš sam bila oduševljena što sam bila u sred aprila, bila crna. I jako je bitno da, znači još jednom ponavljam, da pažljivo nanosite i kod laktova i na predelima gde imate te ivice, kao i da pažljivo i ravnomerno nanesete na lice i na vrat kako ne biste imali razlike, kako to ne bi bilo grozno. I znači nakon 3 dana, već tog 4. dana ponovo uradite peeling i ponovo opet nanosite, međutim ja sam samo to radila 3 dana, ali ipak sam odlučila da ne rizikujem prematuru zbog narančastih ruku. I to bi bilo to, hvala vam što ste me slušali i nadam se da će vam ovi savjeti pomoći, pa se vidimo uskoro, ćao!